राज्य बार काउंसिल निर्वाचन में ब्रह्मपुर वरिष्ठ आईनजीवी पीतवास पंडा हेले प्रथम। चलित राज्य बार काउंसिल निर्वाचन में ब्रह्मपुर जनाशुना आईनजीवी पीतवास पंडा सर्वाधिक भोट पाई सारा राज्य में प्रथम स्थान अधिकार करछन्ति। प्रति 5 वर्ष को थरे हेउथिबा ए निर्वाचन एथर 10 वर्ष व्यवधान रे अनुष्ठित होइतिला। समग्र राज्य में ए निर्वाचन में 96 जन वकिल प्रतिद्वंदिता करथिले। गंजाम जिलूर 6 जन मध्यरु ब्रह्मपुर 5 जन प्रतिद्वंदी रहिथिले। ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ସର୍ବାଧିକ ଭୋଟ ପାଇବା ପରେ ଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡା ଆଜି ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛନ୍ତି ଏହି ସଫଳତା ପଛରେ ଓକିଲ ତଥା ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ହିଁ କାମ କରିଛି। ଓକିଲଙ୍କ କୌଣସି ଦଳ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ମୁଷ୍ଟିମେୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ଏହାକୁ ଦଳୀୟ ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର କଲେ ତାକୁ ଓକିଲ ସମାଜ ଠିକ୍ ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ଆଇନଜୀବୀ ପରିଷଦ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରଥମ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଆମ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଏବଂ ବ୍रह्मपुरवासी गौरवर विषय।